Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o na Atamua I nei aso. Ile umane ayo le taimi le sitala o suafo tangata palota mai tu malo e lima sulta si le tunu. O whailoa whalau I tele mai ele fiongal pale mia tausia Samoa fia me nao mimta afa. Ile whailoa ingam tu stala le vai aso nei e lua ni mata upu wonga onga. O atu le whaamsinonga e afua ona o ni soli ngā tu la fono o whaafoli ngai sa tangata maua i atu ina atuai ni whaamaumaunga se se e taitai se se ina il office of ngā palota pe ana le mata lai tūlanga whaapea. O le whaonga o pepa whaamao niam whaamtalanga tō tino sa isi tangata e pe o tus whalau. Tau mwhai ele stala ai le isi tangata o ni whainga tau whaavalea ma lamatia ai le tūlanga saunga le mu o le tunu e ala ianu whainga filifili ngā mio tonu. E peo o le mele I tusi whalau. E pei e whai asina foile ma ale ma tūnga. Ona foile le wa afia ile o le ofisa foile o femalanga ingai ile tūlanga le o le whai o tusi whalau. Ia na foi tau si le fio tusi whalau whanangulongo I whanau ma isi me o mwhapena. Sauno fo il palmia tausi ua whaurua tu foi I le whaamsinonga maa walunga se talo sanga ale loia sili ina ia whata oto mai se ta ia laura la fua manino male maio io. I taimi whaatulanga ina mta upu whaasanga le te ena wanga wa tangata palota ule stala e palota mo se ai tu malo whaapea I masui tau wa lo fia tau wa mo tu malo ta I tasi. O le tautonga o lo o iai le taimine ia whaatu la fono e tu sama whaavai e leo tala whianga iai ma le uti o le taimi whaatulanga ina mo le palota o lo manei. Sau nofia me o leo te lenga ma leo ililina o tāpenanga uma a le ofisa o whainga palota o le a mai moa whaafungalawa iai whaasalalonga uma mai le komsina mai le taimi e tu sai ma taimi ma aso whaatulanga ina mo au onanga ta itasi. Ia lipotia le autu stala ma le au whaasalalau o Samoa se palota whaatopetope lua o lua lima I le anganga o le o tutusa o whaamtalanga I o nei tu uma. Ai o le mata I tuina o le whaimea tonu I le whaatinonga e le ofisa palota le aunga o le onga whaawau le whaamai ai le so o le silia I le lua se fulu tō tino o le JAWS le Journalist Association o Samoa po le asosi tu stala alo tātua tunu. O le lona tolu ai le nei o asa o whaanga solo I le tānoa tu stala ma wala au liai ta e vaianga whaaupu whai. E sau noa I a lātou tāpenanga mo le ansotele ai o le wāwhetau sia iai ma le au whaasalalau. Pei ta ena al tōtasi le ta ina tāli wala watu le sonafi le fionga te fono o le whaatuatua I le atua Samoa o tasi le sungala au le mali e tua pula te vau. Ma ia sau noa ila na ia fo I mai tau I nei vai tau. Ma ala o so ta inga ua maua. Ele ngata ina oni whaamanuianga I o tātou tūpulanga. Ai ua mai tau tia foi lu I tau o lo whenga iei nei. Ai mai se ai o le tāpenatu le pālo ta tele le tunuu. Tātou mai nei vai tau le nei le awhianga le tunuu I so se mea. I le sau suinga, pa le tonu, awhianga. Ia ma le tātou nuti mea pa atasi ma tunuu whaki. Tātou vai iei le te leo le ngalu fau leo sau le tunuu. E iei ngalu le lei, e iei ngalu a matana whati toto. Wa fia o maitu langa o le tātou nonofo ai, ma le mesa tātou ola ma. E me se le taunu mai o social media, e ma le whaanae mai o le tai o le tala o sao noanga, ma upu matala tangata I lungo le internet, ma mea umalava ua na iai ina liu ma lia fo ringa sa tātou masani ai. E le fau tātou maftanga, e le fau koila wa ia tu mo tau. Awa mata na whatu lai tu lamana wa I tangata wa e se fo ringa e sao noa iai lungo le Facebook ma le media. E lafi e tua e whai upu matala. Which is something matua I lamatia ia o tātou nofo lei. Ma tātou masani ai tu lama masani. E lei se si e tauna toe alo I tu le ato le la upo le tunu. Awan whapsana whai upu matala. Awan e se si e lafi tua ma whai upu e ma whatia ma o tia I se tangata. A whai upu I e sa auni tani le. E tu lama upu matala I wafa whena iai. Ma le tausingo al vana, upu man wafa le wā. Langa
o le mere na tu le mere keita ko mele la lani ato e fa se la lai fafo ia wala to ile ni patua oi atato e tato fa si no manga e tato ainga e uso tano e toto e ano e ri vai ana tala ele to tu e tu manu ele tu lo longo pala ma ile pala fu tala ma tala tu lo lava ele feito fafo tam sa ali vai tato na sa mo atato wolo e tu lo e tam tala si dia tu lo jinga tam tala na ne lo se siame en mo le tinga ta e me fatino e alu ya tire te foi to na o to lo foi te lo mo to no o ma to lo na ta pena le tau te fo ia il mele ta so e te ni ile to na ma se na ina e sa mo le ta to fo lo ma io ta to so fu a te ni le to o se mo nga le ta to ma tu ta to te fa i u o ma tu o pu me na ta o la de tutor malo e tau fa ma tuka penanga le na o i fa to ala tu o la me o e la tia pa i mai o le tu o lo e per ma lo papa e tafu Le songa la uli mali e toa pula te iwao ilo na saul maaftanga mle ufa salawi Samoa o i lalo o le fa malmalunga le asosi tu stala Samoa le Jaws. Inisio tala to e luai tu malo lo fa tali le stala nei o la suite wafa o lioli o palo tele masina fou. Mo le vanga fa upfail fa tutu le tua Samoa o tasi po le fas o le ale stala alo i aile so suite wa. Mai tu malo sam tam fala taime le tu malo sa nganga tasi. O le vanga fa upfail le fas o lo fa awa upela la to wa inga i le tasi le tu malo tasi le suite wa. Peita ai e yei lava i tu malo o lo sili le tasi le matai. Ai o saunua lona taitei fono lo fa nga solo pea feutana inga i le va o sui o nai tu malo. Ai wata pena i nei la tu malanga mo savai i le strana i nei. Mo sa le longa fa lau lo ailana ana vatau mana fufuanga mo le vai anso ato lumanai. O le ama futai mai tu malo ai o fio anga mo le mamalu le au palota i le motu tele. Whaftai lau whaafonga anga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tu la mana Atamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi foia.